igoro yoburai ase kaunti ya Kisii. Arati gukwana bosi webunge ye Senate me kaunti ya Nairobi ni gamurikira igoro yobokoribwe kaunti ya Kisii asaba igo akwanira na kwegerera igoro yabokoremeremo bali bakoremeremo ase kaunti ya Kisii bakobeka so bwasiore kibeserenga bagwakora bunemeshahara n'abakorimbarenga bale ase kaunti ya Kisii. Ngoja kujibu maswali ya mange ya human resource audit. Ripoti ya Quality mwaka wa 2013 mpaka 2022. China audits choviseji mundu kwense wasovisa magosa ndosio atokre basi moji noyo kwa lengo. Wanda dote yanga leo. It was a day in the Nachako kujibu maswali ya abantu bali kire county kabere imeshahara bakolia na boigo na nyole libaga yokwera stress but again amajibu amanga yali naina ayande nali abwende okoleru obonyonki ya tumaya kwa senate senate yangero naende motinyoyo ega sintogendrat nagaste gotena amaswali ana ya kawaida na abodi senate onye kebwata maswali andonzi banda ngino ngire wiki na bongoji njibwe gara nchetimbu abantu bonsi bagusina abantu bana korundu mu governor timbu abantu batali bana abantu bonsi nabana emechando yugo kwana boigo abantu bali na barabumayiga yae nabo bali bagenda tukona na chibesa ekyo chikonyara guitampa kumontago esengenjo ngana